U večerašnjem izdanju emisije UB više od reči govorit ćemo o izgradnji novog vrtića na Ubu, kao i o izgradnji 2 prva teniska terena. Ove nedelje vodimo vas i na izložbu vodećeg tamnovskog slikara naive Marinka Ilića, a vidjet ćete i kako su se proveli članovi Kulturno-umetničkog društva Tamnava na festivalu u Bugarskoj. Kada su u pitanju slobodna mesta u vrtićima, situacija je ista već godinama, nema ih. Kada se završi redovan upis na proleće i u upskoj predškolskoj ustanovi se potrude da, ako je moguće, prošire grupu. Manjak mesta u vrtiću najviše je pogađao one roditelje koji rade na crno, kao i one koji trenutno traže posao. U cilju rešavanja ovog problema, jedan od prioritetnih zadataka članova novog opštinskog rukovodstva je izgradnja novog vrtića. Radovi na izgradnji vrtića otpočeli su krajem avgusta, a izvođač radova je zanatska zadruga Sloga iz Uba. Problemi su nastali već krajem prošle godine i tokom prethodnih godina, zato što se pojavilo već 20% više dece nego što je to predviđeno. Tako da mi smo i na osnovu nekog zahteva koji je poslalo predškolska ustanova negde 7. jula. Bio taj zahtev gde su oni tražili od nas kao opštinske uprave uz saglasnost i pomoć svih roditelja koji su potpisali peticiju, nekih 82 roditelja, čija dece nisu mogli da nađu svoje mesto u obdaništu. Došao je taj zahtev prema lokalnoj upravi i mi smo u tom trenutku morali, bez obzira na to što novac nije bio predviđen i nije planom bio predviđen za ovu godinu, mi smo morali reagovati kao ljudi koji žele u principu da deca imaju nekakav normalan smeštaj ovde kod nas i da njihovi roditelji imaju mogućnost da se zaposle ili da rade. Novi vrtić prostiraće se na oko 300 kvadratnih metara i biće savremeno opremljen. U novom objektu biće smešteno oko 75 mališana. Tu će biti pređene 3 učionice sa lakim krovom, tako da će sledeće godine najverovatnije se dogradnju i sprata obdaništa sa vazdušnim tunelom gde će biti povezana oba objekta. Mislim da će u ovom trenutku izaći svim našim sugrađanima u susret i da će to do 1. novembra biti realizovano. U toku su radovi na postavljanju temelja, a biće raspisan i tender za ostale radove za završetak zgrade. Ona će negdje izaći po prvim predračunima u osnovi nekih 320 kvadrata, nekih 11 miliona dinara, ali mi ćemo ove godine probati sa izvođačima da dogovorimo oko načina plaćanja, tako da mislim da ćemo nešto prebaciti za sledeću godinu, ali mislim da ćemo ovog trenutka uspeti da izaćemo u susret zahtjevima građana. Radovi na izgradnji novog vrtića trebalo bi da budu završeni do 1. novembra, što znači da od ove godine više neće biti gužvi u Upskom vrtiću, niti problema sa listama čekanja. Poslednjih mesec dana privode se kraju radovi na izgradnji vodovoda u ulici Vojvode Mišića. Vrednost ovih radova je 6 miliona dinara. To je zajednička investicija opštine Ub i GTZ, donatorske kuće, koje u ime Vlade Republike Nemačke plasira sredstva za razvoj komunalne infrastrukture u opštinama Srbije. Izvođač radova Leon sa Uba, znači domaća firma, i nadzor koji je u ime GTZ-a i direkcije pratio poslove, zadovoljan izvedenim radovima. Kao što smo i ranije najavili, ovo je početak priče razrešenja vodovoda u ulici 1. maja, odnosno potrebe za rekonstrukcijom vodovodnih instalacija u toj ulici. Što se tiče redovnih poslova Direkcije za uređenje i izgradnju Uba u samom gradu, otpočeli su radovi na krpljenju rupa po ulicama. Ovo je takozvano jesenje krpljenje koje će nam služiti do proleća sledeće godine. Radovi izvodi upska firma Tamnava put i zadovoljni smo izvedenim radovima. Polako privodimo kraju sve ono što se u međuvremenu preko leta izotvaralo na našim ulicama. Nadamo se da ćemo rešiti problem brojnih oštećenja ulice Josipa Majera i Drinske divizije, koje su zadavale glavobolje našim sugrađanima, obzirom da su te ulice najopterećenije teretnim vozilima. Nastavljaju se i poslovi na asfaltiranju i rekonstrukciji ulica i lokalnih puteva, čime su kompletirani radovi na putnoj mreži u širem okruženju opštine Ub. U samom selu Vrelu do sada završeni putevi prema zaseoku Potok i zaseoku Lipovica. To su 2 deonice od po kilometar. Jedno je radio PZP Valjevo, drugu deonicu je radio Valjevo put. Očekuje se početak radova i u zaseoku Ždralovica. Takođe oko kilometar očekujemo da će deonicu odraditi radnici iz Valjevo puta. Takođe, u toku proteklih mesec dana završeni su radovi i u Lisopolju.
na izgradnji i rekonstrukciji deonice lokalnog puta u dužini od oko 1400 metara. Radove izvodilo je preduzeće za putevi iz Valjeva, a to je poslednji projekat koji je praktično u pogledu putne infrastrukture u ovoj godini finansirao REIK Kolubara. Završeni su radovi na rehabilitaciji kolovoza u selu Crvena Jabuka, gde smo oko kilometar lokalnog puta uspeli da presvučemo novim slojem asfalta i nadam se za neki duži vremenski period rešili problem koji su naši sugrađani iz Crvene Jabuke imali na tom putnom pravcu koji je zbog velikog broja udarnih rupa i neravnog kolovoza zaista bio u očajnom stanju. U narednih mesec dana očekuje se i početak radova na izgradnji ulice norveških interniraca u naselju Svinci. Osim toga, raspisani su i tenderi za rekonstrukciju prilaza ka mostu na reci Gračici, kao i za rekonstrukciju krivine kod Jugopetrolove prodavnice. U poslednjih 13 godina od početka izrade katastra nepokretnosti pa do danas nekoliko puta se menjao zakon o premeru i katastru koji je i osnov za izradu katastra nepokretnosti. Od 2004. godine u proces izrade katastra nepokretnosti uključena je i Svetska banka. Najveći akcenat izrade katastra nepokretnosti je od 2004. godine, kada je u izradu katastra nepokretnosti uključena i Svetska banka ili bolje rečeno kada smo dobili sredstva od Svetske banke za izradu katastra nepokretnosti. Služba za katastar nepokretnosti je, kao i u celoj Republici, na izradi katastra nepokretnosti krenula 1995. godine i do današnjeg dana, znači ustrojen je katastar nepokretnosti na 27 katastarskih opština, a u političkoj opštini Ub postoji 37 katastarskih opština. Na području opštine Ub 10 katastarskih opština još nisu u statusu katastra nepokretnosti i za njih nisu spojene zemljišne knjige i katastar. 2 katastarske opštine su trenutno u postupku, znači izrade u postupku ustrojavanja katastra nepokretnosti i od te 2 opštine jedna opština je i sama katastarska opština Ub ili bolje rečeno centralni deo, znači grad Ub. Problemi oko izrade katastra nepokretnosti javili su se na samom početku ovog procesa i to pre svega zbog nerazumevanja građana. Postoje neprihvatanje građana, smatrali su da je to neki popis u nekom drugom smislu, da će se to iskoristiti u neke druge svrhe, ne znam, možda u postupke oporezivanja ili nešto drugo, jednostavno građani nisu to prihvatali, međutim sada je to i tekako prihvaćeno ili je to u cilju građana, jer sada su i tekako aktualni krediti, hipoteke i znači svim građanima je u cilju da na jednom mestu imaju jedinstvenu evidenciju, da na jednom mestu mogu odraditi sve, da imaju sve podatke, da na jednom mestu mogu uzeti kopiju plana i posjedan list i staviti hipoteku na svoju nepokretnost. Zahvaljujući katastru nepokretnosti, objekti su uknjiženi, a samim tim je deo oko administrativnih usluga znatno uprošćen. Novina u ovom procesu je i to što je sada po prvi put moguće uknjižiti stanove. Do sada u opštini Ub nije postala nikakva evidencija o stanovima. Znači, koji imaju nepokretnost, stan, lokal, poslovni prostor, on je mogao imati ugovor, papir, dokument, ali on tu svoju nepokretnost nije mogao nigde uknjižiti, znači samim time i tekako je bio oštećen, znači u postupku prometa nepokretnosti, uzimanja hipoteka, poslovanja, znači svi lokali, svi poslovni prostori, znači koji su bili u okviru jednog većeg objekta nisu mogli do sada da budu uknjiženi bez obzira što je vlasnik imao dokumentaciju. Zahvaljujući akciji i izrade katastra nepokretnosti, pojednostavljen je postupak oko uknjižavanja nepokretnosti. Kada se završi proces izrade katastra nepokretnosti, sledi i održavanje. Zahvaljujući pobedama naših tenisera, broj zainteresovanih u zemlji za bavljanje ovim sportom je znatno porastao, ali su i postojeći tereni pretesni da ih prime. S obzirom na sve veću popularnost ovog sporta u junu mesecu, na Ubu je otpočela izgradnja teniskih terena.
Izgradnjom teniskih terena na Ubu, odnosno sa ovim postavljanjem drenažnog sistema, se je započelo u junu mesecu, kada smo na raspolaganju imali mehanizaciju iz rudarskog basena Kolubara koja je bila angažovana po ugovoru. Radovi su obustavljeni otkazom ugovora o mehanizaciji i u zadnjih 20 dana je ponovo aktualizovana priča oko izgradnje teniskih terena. Zahvaljujući saradnji i koordinaciji sa rudarskim basenom Kolubara, opštinskom direkcijom za uređenje i izgradnju i predsjednikom opštine, mi smo uspeli da dogovorimo da ceo potreban materijal od šljunka, industrijske šljake i peska dobijemo od rudarskog basena Kolubara. Za početak će na ovoj lokaciji biti izgrađena 2 teniska terena za čiju izgradnju će biti uloženo oko 5.000 evra. Mogu da kažem da će ušteda biti ogromna. Mi smo na jedan način neplanski ušli u izgradnju samih teniskih terena, međutim bilo je šteta ne iskoristiti raspoloživu mehanizaciju i ceo materijal koji smo dobili od rudarskog basena Kolubara. Znači, mehanizaciju dobijamo bez nadoknade, šljaku i kamen i šljunak. Očigledno je svuda po svakoj ulici koja je mirnija na Ubu iscrtani su improvizovani teniski tereni, dečaci i devojčice stalno igraju tenis. Evo i ovde iza nas odbojkaški teren, improvizovani teniski teren, oni spuste mrežu odbojkašku i onda tu igraju tenis. Ja se nadam da će evo vrlo uskoro imati priliku da se oprobaju i da igraju na pravom terenima od šljake. Teniski tereni na Ubu biće izgrađeni po preporuci i standardu Teniskog saveza, na podlozi od šljake koja je pogodna i za rekreativce i za mlade koji treniraju, jer je manja šansa od povređivanja. Da li ste planirali možda po izgradnju ovih teniskih terena da eventualno otvoriti neku školu tenisa na Ubu? Mi se nadamo, uslov za svaku školu tenisa ili za formiranje teniskog kluba je najpre postojanje teniskih terena. Ja želim da kažem da ova lokacija ima dobre uslove za izgradnju teniskih terena, jer ovde imamo obezbeđenu i struju i vodu. U prvom momentu moći ćemo da iskoristimo osvetljenje sa košarkaškog terena do formiranja i izgradnje pravog osvetljenja za teniski teren. Takođe imamo i dovoljnu količinu vode. 2007. godine na Školarcu je iskopan bunar tehničke vode, znači postojeće dovoljna količina za navodnjavanje i prskanje terena. Znači želim da istaknem da je ovaj bunar dovoljno izdašan i da snabdeva potrebe svih ovih teniskih terena, svih u stvari terena na Školarcu, tako da se ne koristi voda za piće iz gradskog vodovoda za prskanje i polivanje. Izgradnja prva 2 terena na Školarcu biće završena do kraja meseca. U planu ustanove za sport je da se na ovom prostoru 2009. godine izgradi i 3. teren, jer za eventualno organizovanje turnira koji su u planu potrebno je da postoje 3 teniska terena. Iako za sebe kaže da nije slikar, već seljak koji voli da slika, Marinko Ilić iz Trlića do sada imao 31 samostalnu izložbu, učestvovao je na preko 70 kolektivnih i boravio na više od 30 likovnih kolonija. Njegova poslednja samostalna izložba otvorena je u petak 5. septembra u galeriji Sveti Luka. Ja zbilja uživam u slici. Postoje napornog, zbilja napornog se rade. Evo, ja sam ujutro već zasnuo šarovine. A dobra, ako ću već da počnem da radim Svetog Jovana, imam naručeno. I kaže, radim što volim, da li je to kome lepo, baš me ne interesuje, važno da je to meni lepo, da ja uživam u tome i zato kažem, ne računam sebe slikarom, nego čovjekom, seljakom koji voli da radi slike i koji voli da se zabavlja. Motivi na vašim slikama su prizori seoskog života, ali i neke istorijske ličnosti koje su obeležile istoriju našeg srpskog naroda. Ko je za vas onako od tih bar ličnosti najveća inspiracija? Ja znam, ja sam pošao u osnovnu školu u 11. godini, 48. godini, 49. Ja kako sam stupio u školu, mi smo počeli da učimo samo o Titu i o ofanzivama. Onda ako nisi znao kad je bio prvi srpski ustanak, nije važno, naučit ćeš, ali ako nisi znao kad je bio 5. ofanziva, dobiješ keca. Zato sam ja rešio da radim istorijske motive, zato što komunizam je bio izbacio, daj da je vratim barem na platu. Po rečima autora izložbe, sve što je naučio o slikarstvu iz knjiga naučio je do 8. razreda. Nakon toga je samouk. Ja zato kažem da nisam slikar, zato što slikarstvo ne poznajem uopšte. Ne znam ja ni tu simboliku boja što oni pričaju, ne znam ni šta je valer, ne znam ja ni koje su ni tople ni hladne boje, prema da me to i ne interesuje. Ja znam da slikam, to sam sam naučio, ono što sam učio u 8. godini školi, to ti je šture. A tako posle sam ja počeo sam da radim, a
Najveću podršku mi je dao gospodin Mile Petrović, akademski slikar. Koliko se vi već dugo bavite slikanjem i da li uopšte znate koliko ste slika do sada stvorili? Pa čujete, ne znam koliko sam stvorio, ali računam da je prešla preko 1000. Jer moji slika ima i u Australiji, na svim kontinentima. Ima naši ljudi tam pa dođu, uzmu sliku i odnesu tam. A radimo od deteta. Od svoje prve samostalne izložbe, daleke 1969. godine pa do danas, Marinko Ilić važi za jednog od najplodnijih i nesumnjivo vodećih tamnavskih slikara Neive. Nakon ove samostalne izložbe da čujemo kakvi su vaši planovi? Pa ja se ne trudim nigde da bi ja otvarao izložbu bez poziva. Kad me pozovu, ja otvaram izložbu. Ja sam otvarao, ovo mi je 31. samostalna. Otvarao sam svuda, eto piše tamo u toj pozivnici, i u Paraćinu, i Jagodini, i svuda po Srbiji. Ako me opet pozovu negde, ja rado odem. Prvi ansambl Kulturno-umetničkog društva Tamnava krajem avgusta gostovao je na 6. Međunarodnom folklornom festivalu u Bugarskoj. Reč je o jednom zaista jakom festivalu, ove godine 6. po redu Međunarodni folklorni festival koji se održava u gradu Primorsko. To je dosta jak festival, kao što sam rekao, iza koje stoji opština Primorsko i kompanija Eurograde po kojoj i festival nosi naziv. Mi smo imali tu čast da gostujemo, znači da budemo jedini predstavnici Srbije, pošto svaka zemlja ima pravo na jednog predstavnika, s tim što su 4 zemlje na osnovu nekih ranijih zasluga imali po 2 predstavnika, to su Rusija, Turska, Češka i naravno domaćin Bugarska. Na festivalu u Bugarskoj je nastupilo 15 kulturno-umetničkih društava iz 11 zemalja, a Kulturno-umetničko društvo Tamnava je bilo jedini predstavnik Srbije. Što se tiče samog festivala, to je bilo na zaista jednom visokom nivou. Prvi dan bilo je predstavljanje svake zemlje sa svojim izvornim koreografijama. Drugi dan imali smo prijem kod predsjednika opštine i predsjednika festivala, gde je ujedno bila i konferencija za novinare i upoznavanje zemalja. Nakon toga išli smo u gradski park gde je zasađeno to drvo prijateljstva, što je tradicija festivala. Svake godine se naime sadi po jedno drvo kao neko obeležje festivala. Završno veče, nakon svečanog zatvaranja festivala, bila je ta neka gala večera gde su se razmenili pokloni i gde su učestvovali 4 najbolje zemlje koje su pokazale kao dosta dobre na tom festivalu. Mi smo imali priliku da učestvujemo na toj završnoj večeri, a tu su naša ženska pevačka grupa je nastupala sa 2 numere i moram priznati da su ostavile ovako jedan dosta pozitivan utisak. Svako večer smo igrali različite koreografije i po tome smo se razlikovali od ostalih društava ili zemalja koje su učestvovale na tom samom festivalu. Nastupili smo prvo veče sa koreografijama Vladana Obadića, igre iz Šumadije, bunjevačke igre. Drugo večer smo igrali u Kitenu, to je jedno 3 km od Primorskog. Igrali smo Banat, bunjevačke igre i ponovo Srbiju smo odigrali. Treće večer smo igrali Leskovac i Tamnavu, a završno večer za zatvaranje igrali smo samo Leskovac. To je otprilike bila i najbolje izvedena koreografija na celom tom festivalu. Kakav ste utisak ostavili i kako oni reaguju na naš folklor? Pa mogu da vam kažem da odlično reaguju i mnogo su nas voleli i najveći aplauz smo mi dobili upravo iz Srbije i za koreografiju Leskovac je bio najbolji i najjači aplauz. Kulturno-umetničko društvo Tamnava na 6. Međunarodnom festivalu u Bugarskoj je osvojilo nagradu za najbolji scenski nastup, odnosno za najbolji prikaz običaja našeg naroda. Pošto je konkurencija bila dosta jaka, nama je izuzetno čast što smo osvojili takvu nagradu, ali ono što je važnije od te nagrade jesu kontakti koji su ostvareni sa ostalim zemljama. Već smo dobili poziv od Turske, Češke, Slovačke, Rumunije, Rusije da gostujemo njihovim festivalima koji su isto ovako dosta jaki. Da li će Kulturno-umetničko društvo Tamnava učestvovati na svim ovim festivalima zavisi od finansija i sponzora koji budu želeli da podrže ovo društvo. Ono što je sigurno kada govorimo o nastupima ovog kulturno-umetničkog društva je da će u septembru mesecu biti održan poklon koncert za Ugljane, a u oktobru i zajednički koncert sa gostima iz Makedonije. Otvaranje pozorišne sezone u Upskoj ustanovi za kulturu planirano je za 12. septembar kada se po prvi put organizuje pozorišni maraton. Ovoga dana biće prikazane predstave na kojima su u protekloj godini radili lokalni upski izvođači. Dakle, na programu će biti 3 predstave, biće predstava Dečijeg obdaništa
iz Uba koju su radili vaspitačice sa predškolskom decom. To je predstava Vašar u Topoli. Zatim ide predstava Mačar u čizmama koja je rađena u saradnji ustanove kulture, pozorišta Raša Plaović i osnovne škole Milan Munjas. I zadnja predstava na večernjem programu će biti predstava Porodica Blo, Ljubinke Bobić u režiji Milenka Pavlova, koju evo ovaj put ćemo odigrati, znači to će biti 43. odigravanje ove predstave koja je na repertoaru već pune 4 godine. Prva predstava pozorišnog maratona 12. septembra Vašar u Topoli biće izvedena u 18 časova i 30 minuta. Od 20 časova se igra predstava Mačar u čizmama, a termin od 22 časa rezervisan je za predstavu Porodica Blo. Cena, da kažemo, blok karata za sve 3 predstave je 200 dinara, a pojedinačna cena od predstave do predstave je 80 dinara. Znači ljudi u pauzama mogu da iskoriste vreme da se osveže u klubu Doma kulture, da sačekaju da se promeni cena, da se pripremi nova predstava, tako da je to jedan program znači, koji će trajati od nekih, da kažemo, 18:30 pa do 23-24 sata. Ideja za organizovanjem pozorišnog maratona u Upskoj ustanovi za kulturu postojala je i ranijih godina, ali je uvek problem bio kako okupiti ansamble. To je program koji zahteva i određene pripreme. Sada treba, recimo, najveći problem imaju ljudi iz obdaništa. Predstava Vašar u Topoli je rađena sa predškolskom decom, sada ta deca idu u školu, treba ih pokupiti, treba to probati, treba obnoviti. Isti problem imamo u predstavi Mačar u čizmama. Tako da uvek je bilo nekih problema ranijih godina i ove godine smo baš rešili onako, svojski se založili i mi i ljudi koji su vezani za projekat drugih tih predstava, znači maksimalnim nekim zalaganjem uspeli smo da okupimo sva ta 3 ansambla, da se održe po 2-3 probe, da se to vrati sve na svoje mesto kako je izgledalo ranije dok su te predstave igrane. Uspeli smo, sad vidjet ćemo, nadamo se da će to prerasti u neku tradiciju. Za jedno veče po pristupačnim cenama Ubljani će moći da pogledaju program lokalnih izvođača, predškolske ustanove, kao i lokalnog amaterskog pozorišta Raša Plaović. Iz ustanove za kulturu pozivaju svoje sugrađane da 12. septembra prisustvuju prvom pozorišnom maratonu. U razvoju sporta na Ubu veliki doprinos od daleke 1958. godine do danas dao je i Upski rukometni klub. 50 godina postojanja u životu jednog sportskog kolektiva koji je za to vreme nosio i branio boje svoga grada, znači za taj klub punoletstvo i zrelost. Upravo zato 50-godišnjica rukometnog kluba biće i obeležena u subotu 13. septembra. Rukometni klub Ub 13. septembra slavi 50 godina postojanja kluba. 50 godina zaista jeste velika brojka kada je rukomet u pitanju, to je neki jubilej veliki za fudbalske klubove, mi znamo koliko je fudbal popularan u ovoj zemlji, a kamoli za rukomet koji je, kažemo, opstao na ovom betonu ovde sad na kome pričamo. Znači 50 godina opstanka kluba na betonu, to je zaista redak jubilej i retko naći klubove koji su toliko godina opstali igrajući bez sportske hale. Jubilej Upskog rukometnog kluba biće obeležen nizom aktivnosti. 13. smo planirali da upriličimo jednu svečanost, od 16 časova će početi dešavanja. Planiramo da primimo naše upske rukometne veterane od 16 časova u Domu kulture, a zatim od 18 časova dogovorena je utakmica sa rukometnim klubom Mladosti Ščačka, koga vodi u ovom trenutku naš takođe bivši trener Slobodan Jukanović. Inače, radi se o klubu koji ove godine igra u kupu IHF, tako da, kažem, imamo reprezentativne goste za taj jubilej. Družit ćemo se ovde, očekujemo, ono što nam je najbitnije, to je da građani Uba dođu od 18 časova na ovaj naš rukometni teren i da zajedno proslavimo 50 godina kluba, 50 godina postojanja. Mnogo je generacija prošlo kroz ovaj klub, mnogo je mladića poraslo, odraslo i postali pošteni i čestiti ljudi u ovom rukometnom klubu. Bilo je ovo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Naredni susret na kanalu televizije MAG zakazujemo za 16. septembar.